daripada di bulan Ramadan lompangan maningan es tasubur es udang lohor sotor tekudu make sunah tas sholat assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene di tempat sholat udang asar tas asar ge udang maghrib beres guys aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan dengan segala data susu ping-ping yang saja mana maning es baik sama puasa kos hebatnya satu sama puasa enggak saya mah daripada lah bentar dari TV minimal common wellness maning es pak pemajikan anak gatem meleh ayo puasa boro-boro sebulan 1 tahun dia kuat tuh puasa kos gitu lalu ngomong ini baik orang babarengan ke di akhirat kanyawan ge iya bata gitu